Ahe, namukela kambe ka Pastor Xitsonga analyst. Njani hoy nomuntu of course mi ta hi khe hi lwela hi Ben Mayengani loyi hi nga ta hi khe hi n'wi linka na Khotso even then amakumu of course hi ta hi khe hi tela hi Xongi Rhangani na debate leyi a nga yi tisa ka video ya yena. Yeah, so previous mi nga ma hleketa loko last time loko hi lwela hi Khotso laha a ku ri ti 24 ta July a kha ni tlhantlha murhangaphanḓa mi nga ma hi hleketa a kha hi buy the facts a ku ri minkarhi leyi of course a kha lwela hi timhaka to kandziya mafurha ya movha ta GTI laha of course no yi nga vuya yi xava GTI kha yi kandziyela mafurha and stuff like that. Reason loko i Khotso i ku I remember that time a ku na n'wana fika ni correcta la kombisa ku vito ra it's Khotso not Khotso, so it's Khotso. So I told master to kundleka yini manje sweswi. So kuna latest video vele a nga fika a yi posta on his TikTok account ni vona yi ri ku biseni ka vanhu bembele swinene hence ze hi telela ka Master T. So a hi pfuli ni twa ku kundleka yena ka video clip. Into ya Ben Mayengani yi lo tikulela kokunene va ka hina. Yi lo tikulela kokunene yindlu liya. Loko i ri kwala ndzeni kha u famba ndzeni ka tikamara loko i fane hi deka kamara n'wana u for jumper foundation. Ai. Let's repeat again. Into ya Ben Mayengani yi lo tikulela kokunene va ka hina. Yi lo tikulela kokunene. Loko i ri kwala ndzeni kha u famba ndzeni ka tikamara loko i fane hi deka kamara n'wana u for jumper foundation. Ai. As I've had. Leswi of course Khotso a nga fika a kombisa swilo ku laha unfortunately a ni tshama ni nghena ni teka into ya Ben Mayengani like ka nkarhi wa sweswi I don't know but reason yo ze hi ta update like ku hey swi komba vanhu swi va kwatisini swinene mhaka leyi a yi fikangi kahle ka vanhu a yi fikangi kahle loko nga kha hi cheka ti-comments various comments ye ku busy van'wana va kha ku it's better u na yindlu van'wana va ku yi fana na xihloko xexi xa n'wina i nga ri xa ntuva a ni nhloko yona ngo yi na swilo swin'wanyana laha henhla laha vanhu va kwateni guys ni vone gaza yi like yima van'wana kha ku huma ka swilo swa munhu a wu nyumara i rinkulu so a wu swi voni ku swin'wana i vuloyi mara I think I love irikulu so and stuff like that. I can't is not child's place. I na jealous ngwenya. I go busy blind and check various comments guys. Na one posting even on Facebook. You nga post amazing shit na kona kunifika ni check ala nifika mbona kuna comments to tara swinene. Anga kuchingelweni misalo. Va ku yela na xikandza xa yongwenya. As you can see kwala no. I read well, maybe married. Go busy guys, go busy blind, go busy. And one of them show what's in Shannon. I go to room, but now it's a machine. I'm wearing again now. See, go busy. Go busy. I've been checking, guys. I've been checking. Go like stow stanka ringo go do by hlala. No, I mean nanga haranta hlad comments unkwat in la video 1 hour. Okay, now this each and every comment, but I want vakwatin shnen. Mo ka kwa loy. Go clear like amazing shin, I guess. I posted like a Facebook. I say I busy blind look being a member as you can see. Kuma 135,000 views. The comments were 200 and something. So tara like very jealous. What tara I stu komba shunga komangkat. Whenever you jump the foundation during the night because we never saw you at his house during the day, as you can see rocketer and stuff like that. Vakwatin van as you can see she been president and they say Raum Beer like she by the point it has started the Master T. Shock takes a demon beef. So me no real Master T. Me no have no say beef no win I have no say about it. Game ya ihlamulo mranga phandle ku ya hlamula. Yeah, and then very khe tela hi munhu wa mina Xongi Rhangani a nga hi susa debate man a nga hi susa very interesting so ita khe ita ka video kona of course la nga fika yi creator yeah on TikTok yeah ita khe hi pfula hi twa ku hi ri as Master T ku engage nje we are here to basically engage and stuff like that. Yeah, la ku vulavula hi
a car over a house. House over a car. In fact, ingepfuki itwe kuyindlu ya wena itlumbiweni, right? But yeah, that's a fact. ingeti phatini imbali ikha ichika ndlwini kuvona ka phatini wena ikha ichika ndlwini ngevumi wena ikha ipfula sunroof ipfula ceiling na xikhya xa yindlu i nge xi endli ku loko i to fika se i byele vulavula hi tiyindlu kwale u yi cincela topic and then hi sungula ku tsayitela ku flikela na matihlo and then i boheka ku prova i humesa xinepe xa yindlu and then hi tlhe hi kanetana hi ku i hemba ngopfu hi yindlu ya yena. Okay, mpa hi khatinyana. Okay, yi twa Xongi Rhangani yi twa, and then of course ku ya i defense la xi indicated ku ri nge twi ku ndi tlumbiwini, but mina loko ni langutisini based on my analysis unless if impela swa boha ku yin'wana mintirho ya boha ku munhu a vheta a va sungule hi movha, mina ni nga advise ku va munhu a va a sungule hi yindlu based on my perspective, ko perspective ya mina. Ni kha ni tirhisa defense leyi yi nga tirhisiwa kwale Xongi Rhangani because yindlu yi na lower rate ya danger or risk. Okay, a hi vuleni tani yi na a lower risk compared to a car. Movha yi ngo fika tlumba nkarhi wun'wana na wun'wana. La South Africa va driver hansa vanhu va driver thyaka la patwini, vanhu vo tala ni lomu mi kha mi swi vona la, so yi ngo fika i tlumbiwa nkarhi wun'wana na wun'wana ku humelela swin'wana, like yi va yi ri a risk, yi va beyond repair or still yi tlhe yi vaviseka na like ku na swo tala ngopfu ri tlumba un'wana ku va na ti-cost to tala ngopfu. So at least loko i na yindlu mi ni twa swa antswa nyana based on my perspective, ni twa swa antswa guys, swa antswa. Na loko u va ku ndleka swin'wana hi swona u wona wa swi tiva na ku vuyela kona, you have a place as compared to ku va i sungule hi wona even then tlhe ku humela swin'wana, like ni twa swi tlherisa munhu endzhaku in some way. So na ti-cost ta kona very swa hambana ku ve i sungule i akini before i xava, ku ti-cost ta hambana because loko ze u xavini ti-cost ta movha ta ri henhla ngopfu because ku na ti-trip to tala ngopfu na ta unnecessary and stuff like that, hi ku twisisa ka mina. Ya tika mara a movheni i ta ni vona ni kha ni chika yeah with my car keys doing like this, opening my sunroof, driving, singing, dancing. Then I pay insurance. What? I don't explain much. I'm saying this because you always go around and ask people if it's women. Tango. Hi swi twini Xongi Rhangani, hi swi twini swa hlupha swinene swa ti-insurance nkarhi wun'wana, swa hlupha nkarhi wun'wana. It's not always i fika i kuma movha wun'wana, swa hlupha more especially loko u fika u va beyond repair, ku va ku ri a huge issue. So defense ya Xongi Rhangani in terms of showing off, yes ya loko ri i munhu loyi a va ku na pressure yi kulukumba swinene, munhu wo karhi loyi a ri ka ti-events van'wana va na swo karhi a nga na swona, but mina based on my advice I think house is the first best thing munhu a nga xi endla hi ku twisisa ka mina. You can comment below guys, ku va hi debate nje, nothing personal, hi comment ni twa mavonelo ya n'wina ku mi ri yini n'wina hi swona mhaka leyi, ku mina based on my perspective unless if ntirho lowu swa boha ku munhu a va sungule hi movha ku yin'wana mintirho swi wa boheka va ku ina requirement fiki va ina xo famba stuff like that. Leswi loko ku ri amukeza subscribe button